Tung mano oleh mobil Dulkuwing. Ang kuwan. Iya, bil mobilan. Di mana mano duwing kan dikaduin. Madura. Oh, tang libur mano mi kalat to. Teng ko tangan lari bun manon ngalaman on kenete. Yo, ngap coraan. Dulkuwing enggak mayan. Ya jika nyari mano mulai tanam mana. Awak Dulkuwing akan jajan ke TV. May kecocan pas kayak nyaman ke lu dah. Kayak nyaman lah. Apa nyaman jajan dia? Nak. Kayak nyaman ke lu. Oh, bah. Kotak biru. Ayo sen putih ya. Berarti saya tak bayar nanti nomor ya. Kamu mau ambil jajan ke TV. Kaki pas di jajan ke TV. Tak habis jangan kau lain melej ya. Makin boleh. Ya re. Bruh. Kan 500 dia. Boleh dimakan gue. Toko Madura loh. Dulkuwing nyari mano. Ini ada emas. Lu atas satu loran. Kan larang tuan lu atas. Cuman larang. Kalau mana emas. Tung mano oleh mobil Dulkuwing. Ang kuwan. Iya, bil mobilan. Apa nyari setong yuk? Cara di mana ada pun. Awak Dulkuwing libu de mano Dulkuwing. Bener kan tete juga. Libu de mano, macam libu de mano juga. Libu de mano Dulkuwing kan dikaduin. Ini macam wah. Tuh, tang libur mano mi kalat tuh. Teng ko tangan lari bun manon ngalaman on kenete. Yo, ngap coraan. Nang dong muntro ki anya bu. Siapa jangan aja ontak ro. Ontak ro. Lu palentar nabi ko. Kerampu. Dan kau go siapa jangan aja ontak anto. Kaki ngal mabangal kan kok cong. Ini kan ngal mabangal lah bu. Kan lah bangalong kuben ya. Bre. Otot. Kena to, kena mon ko gico. Mon kaki ka to karga ban ko. Telok belen. Telok kaya ngaki telok deh. Mano ilang. Nyaba ilang. Sandal ki no do ilang ki na. Aku magalong ko kan ko jong. Mahi mo na to krecong. Aba, maan jo po pas patat ti po. Kakak jual kok meleh. Menjang. Bos. Di kaki bos. Menjang. Ber, tangan bos kan kielang. Ya keluar, tangan kielang. Wah apa ibu di Jawa apa ibu?